Han tawn yn ish, cynnych y griffed a ha iddo fi gymatri chylwch y giwnsach na Gaelic, agos ga cleachgig na oper Gàidheal. Agos esyn, Ryan Dziadowiec. Nes y falchorst Ryan, sawn as y ffôlyn a haws y fahws, fyr sy'n cymryd o'r iolbus iddo Gaelic yn dosiach. Has yn kerst, wel, sawn as y ffôlyn a hamwch yw'r cheòl a chrwgig mi hyn yn Aaaaaaaalba, agos sa'n a sio a chwyr mi siachyd na cyd ceir blionich yn ma fe. So mar sin va cúineam Aaaaaaaalba go iad seo agus va machars a bheith an go Gael cheòl Aaaaaaaalbanach go háid cheòl Runrig. Agus mar sin ha cúineam stocht nuair a bhaimi 8 bliana agúis va sin a géisteach rí the cutter in the clan agus ha chéir go Aaaaaaaalba agus va mi gra Dziadowiec a séin ma dhéin hanni mi tuig sin a chanin seo agus thuirt machars a bhfuil hanil no mis gast na hilet a séin sa bhéarla agus thoisi sin lévig a booklet bec a bheith stay sa CD agus chuirte faclan sa Gaelic agus van amsa ha cúineam báitigin ag cool ma hín va mi smuinin man na Gaelic agus nuair a hannig an tam gása bhí roin de bha mi dul íon or sa nolchai chuir mi roim Gaelic ionsach ag an nóir sin. Dina céimean maha I gafu gusta skilin Gaelic I ghainnechu? Well, a hiad céim a bhain sé céim Celtish ag olthaid glasachu a bhain agus sé fídio táiseach hi a bhain agus fídio skipa ag an hecas cuideach ag an amsa san olthaid. Agus an nóir sin ha mi smuin deochuid ginionsach ag gacham sé rud na a rain mi is J-Live agus va sé mescach ag a bhain a bhí Gino obrichin for a romi clachgag na Gaelic, skrivig pushjalin, fichen sin yen ook you ek an táiseach a cuideach tóir lévig, tóir éisteach cuideach a bheit gam chuideachags an a seo. Agus ha isgad do churú seachad úne sna hilanin cuideach, déach o cuideachal sa bheit sin san da Gaelic a lísachu? Well, va mi ddíireach dul rá, ha mi smuinin an a bhí Jónsach Cànan sa mí ha 3 párstin is cuidramiche tína stay, agus sin éisteach is lévig agus cuideach ddíireach láhairt, skill an láhairt. Agus get a ha fursta go leor éisteach is lévig a dhéanú sa Gaelic le cho más a ha radios, television agus tóir leorichin Gaelic a hacking cuideach ar a Jeffrey Cusperin. Sé skill an láhairt a ha an cóní nas like va gánsach iú. Vagan a hynny yeah, sé sin an párstas dilias, mar sin ha mi smuinin va nar bhami ag an olthaid haisin sculchin hawri gan na helenan agus va sin na chuideach ag bhór. Díadach bog again sa hanan agus sauna shit ha mi smuinin gan do hachade go mi dhéirigh how a tuig sin gur sauna ha mi gionsach a hanan seo agus sé díadach a bhí bring rí duine agus a bhí a tuig sin na fachnan a bheit a gra monáte áid for a rásin ar a géalfach. Agus dhéan rút is mó am ha córstig rút ma bhí a cleachgig na Gaelic? Go checkú sin na duine, féimi mí sin na duine hawn agus sam mar shit a bheith bh hús nar a háisich mi gionsach ag olthaid ha cúine mir na cíad céilian fer an deachmí agus sé díadach há snachas cho cárstil van a duine ho foscailte is chud fáilteorm agus a bhí séin cónla scail deoch cónla bheit seo há cutramach do chuide gina a bheit díadach ar Chile gan dúich nach roid eolach in a dóis an bí. So mar sin na duine has cutramíche agus sé sin a ha ar a bhí mo chumol ar an lí seo fat an túil. Ha 4 jó choirs nach gacin? Ha, go dtíar a ha. Well, tachbleit gomór, Ryan, jeb sin choramíle brímrút. Ha mi chotalichte go Ryan Dziadowiec I dáis cóbrúm, agus Ryan sé áiteachas cúspar a frógram seo, agus súla mé go bhfuil uíhór ac a théin cúteach gus an dearmh cúspar. Ha go dtíar ha is fa son nimig bliana an eist. Agus rá ferran ag an cheòlach agad is a fádain? Sé sin an scéalach agin, sé ag ide má heners má henneverin bhaid ule furach ar an dúich. Sin fer an dorug agad is bhaid ule díreach na tuachanich an beca, is bhaid díreach pís an beca ferrainachcha, is bhaid a cumol becin sprés, fasanjór, garganjór a chula bliana, is bhaid crúan úáil, is díreach mesan etrialachte achcha. Sa an oir sin galapad ule is hog ma farantan
am sa bhalas, mar sin hanéal céil díadach agam leis an dúich mar siad. Gyda ha cúid gin cheòl a chasta fuireach ar an dúich. Ach fa mi dul anna chula sònraichte agus ha jo cuine hin agam fan am nar bha mi og díadach a rúi trna chachian agus a githe úlan úra chula fóir. So sé rúta ha gama blús fasgir ar mar chríe agus rúta ha mis muin gama cutramach mar a hasin a tuc sin díadach céil etir duine as áte. Agus ha an betale tain croichte bhí acha dúad agin? Well, nar a choramán bhíon sa gama Johnach sin a hianó agus ha uivór agam san a bhí Gino rutan an dói ha díadach thuirt Cànan úrathag don talhain seo an dóin creitireach úra far a bhfuil fiochin spinna gúr a thuirt ar ascan talú seach a bhí ga tarangas a chula bliana. So bhí ag grútagin le cró is Spáine go harid intinach gonsa ha tóir cáise cúra a tín bhó páirsta jess Napóleone far a bhfuil sinne a buinteindis so sé rút am sa bhfuil uiachams agus stoch bhfuil ha cúric go leorach in an Aaaaaaaalba so gar son nach díanag sin cáise cúra seo. Sin fa mis múneach ag han dói bheitthe cho cobach Ha, go deireadh ha agus sinne Cànan a fuireach is well hanáns na beant an bidach ach díadach an an áte haníle cho eitireacht fan a Gaeltach. Agus a isca bhfuil déanamh PhD an dráasta, cum dhéanathe sin? Saun munún fachgal gama áid a ha, saun modúchas a ha, agus ha an fachgal ar a bhí an ochgag gama trích sna leine dú, ach gyda hanéal stocha bun structur agin far an buringun tug sin décha an fachgal seo cíalachag, stocha gyró tug sé ag na sean gúneach stoch na héileach ag gíinealach seo fiúsach na duine ag bhilgaelics, mar sin a mi díadach a fiochin dó tro sean bharstach gaelic go harid agus a bhíochan a feicin Jimar a bhá na duine clach go gnáchail agus décha seo a gínse gúin mun céil a ha etir duine agus áte agus ha mis muin a seo ha cutramach an cúltar an Gael ach díadach cúltar an éile ar figan túl cuideach. Seo céiste bhís bicúd ar a thula duine a atá láir SpeakGaelic. A bhíl fachgal neo apars Gaelic ann a cuairsí dúirt agus chusan. Ha, so an apars a searlams sé sear bonach bec le beanach na bonach mór le malach agus han apars seo noch an a bialáris cuideach chuala mi scíalach ferrá an apars seo agus na farst mór gin scíalach so ha bhí mi gínse seo an seo ach ha mis muin ha cuideach a gínse gúin ha ní an cánig ídi an dúirt is móa. Nar a héit Michigan a bú ha mi an cánig siadach an úla is móa an jo curan is áte haun ach uran sé díadach a rút bec a hacking mar ha na sear na bhí an cánig siadach rút na sears na smóa chanéal sin a feicin an luach an sa rút bec a hacking ha mis muin. A far jo chóirde a sin súlbé. Well, Ryan, sé tuach a ha ar a bhí an brín rút agus gur má héit leicht ar do thuras lí sé Gaelic.